Kakva buna? Buna, nova buna, Miloše. Što me preplaši sunce ti bleso. Ja mislio nešto ozbiljno. Nađeste li ga, hej! Ama buna je, brate, buna. Pa šta? To ovi Kragovicu nek srede, zašto i plaćam? Šta mene potržete? Kad god neko prdne u Srbiji, mene zovu da gušim bunu. Ajde ovi u Kragovicu to nek sredi. Miloše, buna je u Kragujevcu. U Kragujevcu? Ode Srbija, moj Miloše. Ko je digo? Mileta Radojković. Vidi kako pogodi Romi Vuk. Šta ćemo sad? Na Rudnik ili u Vlašku, a? Nijedno ni drugo, nego da popuštaš. Ne misli Mileta da te ruši, nego da te ograniči. Sa njime su Avram Petronijević, braća Simić i Milisav. Opet pogodi Romi. A ti? Jovan i Ljubica? Jeste i vi s njima?